Ole, kacani la kalau lom le veka ceu. Vain hi February ni ruk. Ni sertop ni ani a. Javain jibai kabuk cewa. ZPM media chair be pubi le chanjau chuan vain khan press conference anaya. Press conference anaya masata. Lempui IAF kuta lan chungchang khan su biao towa. Masih MNF le Congress te FIR thelu turin a challenge sa masen thelu mai lova ZPM lam pangkhan thelu antuma amaro chu thelu antum ani ti an fiat awangin an tloman lade unge mani doni MNF le Congress lam pangkhan an thelu ta tichun enti ka buru akal zel don fiat ani lova CBI ten an Chhui Dawn nge enti nge zoro mina kan tontur mi puina kan fiat cha kan hangal kha tu tanga hun re lo te lo lang turanga yang video ngai lawang media chairman kan yangin IAF ina leng pule si phira ram an hal ivel gain miel boina media machon alo tu leta MJA media lamte in hun lu tak senga helai ZPM joint headquarters sa press conference kan ko minam chawam hi kan loma kan hriat wangin ni som thum pakhat January khan azol press kapa press conference ko win IAF ina leng puile CP rama an ramlak an ram ho tu chungchang a ZPM chuan thilom dan pon chona hun kan ron nei to wena ko hian kan media GS pu jona ate kan legal board chairman kuma siamatenen kan on inlan le pa ani ni somdu pakata press conference kan ko khan revenue minister po lo ni to pulang lo ki mate chief secretary po lo ni to pulang mo chongo te an mani ngai hian CBI a complaint thelu sela an thelu ngam to kan ringa ti in ZPM chuan kan lo bei sei thu kan soyani tichon thu local zela abik takin MNF unaw te hian CBI a case complain har satji anaw pu misal hea social media to kan lo mu feka CBI case hi chuti mai thelu theni lo har lu tu antia tin chuti lai mek chon congress unaw te lain kong dik lo zok zo in ZPM VUC ate anan thelu vei rol ne thil tak tak boi pu ngai lo pa ti pahni te che hian ram ni puite rilu ati chi ai man hle ani khatia thuin chu noi lai khan ZPM min pu vak lai khan MNF le congress te hi thelu masani in chu in anin kan siat do na mo kan tia amoro chu kalmon siat policy asoy film policy an kalpuya ZPM la chuan thelu bat setin kan lo thira anni pagi la chu apo to patang ang main pe he dan turam so ti khan har san na chi sang sang an soya a pe he thiang berin thilan kalpuya ni kha mila khan council of minister kan thu khoma chuanin council of minister thu khom chuan kan re tu pe mo ang te kan re zawa kan ti tu kan han ti zo chuan chief minister in le e chu fol lo kongo enge ai ramla tu chungchang a khan MNF te congress te thuan nga an nei ti revenue minister zo ta revenue minister chuan engma thu thar CBI ne na thelu ti velamo aum thu a khiat lo wang khan chief minister chuan chuti ni ta ka chuan min buten thu di khiat an du sia ruling line nge ina CBI a complaint thelu hi a kongkol lo le na chungin MNF le congress te an check ngam tak lo awangin thelu mai a tha ane atia ti chuan revenue minister chuan a minga thelu mai aren ti thu soin revenue minister minga complaint po chu thelu tura ti anitani
amaro chu legal expert te atanga idea khon kho mani huwa minister nilai hinga thelu chu remchi alo anga hiatna oma media chairman mina angin eima hi thelu turati kaditani ti chuan chu da siama ni hun ka tlai dar ni velania kana in ron nak ka social media whatsapp tal tlang ten kan in rona MNF le congress te chalchang engma tingam to lo chuan ZPM halak tumdan chu an lo khen ni ngei turani khatia kan in bot se PR tu te kan bot se lai zandar ko por vela khan MNF chuan media ne na information pe chokin nak tu ninga chumuda khat lechan ve an ti ka hia chu ta chuan CBI ya complain kan thelu tura media te ning thlawam turin kan nge na cheu ti kha an han the dar ta a ZPM halak tumna khia khatia chocolate chil tak mai en ro chuk kan ni ti kha tu zela an halak dana po khan a chiang ta via wa amak po kan ti khop baya ZPM khan thom nei lo lang chuan engma an tingam don lo ni ti chu ni rei lo te chu khan an chezia kan seve kani ti chuan Indian National Congress te po an chi ai veta VUC an thelu kha kong kal lovin thil om ang lo tak ani ti te po an se chuak ni om takani mi te po nan ni deu tek ni te khan an sia te po ni tharinga ti chuan MNF ina thelion tum ta ka chuan an ni po chu an in thiam lo ti ngai na khet chung si lo khan an che veta CBI a chuan minun tho khan an thelu veta ani ti chuan hei he thil hi kan tar langa si Pravin Su CBI Director Central Bureau of Investigation plot number 5B CGO Complex Lodi Road New Delhi 110003 6 February 2026 ahian ZPM chuan CBI ne na kan thelu tu hi complain hi phek som ko pa ni hi kan som ko panga hi kan ready vector chu tian khopa kan lo ready to lai chuan khatian case complain chung chang MNF le congress pun an thelu ta ani ti thom alo om khan ZPM PAC meeting lai chuan alo kheve ta khatian ani chuan kan media department te kan council of minister meeting zoa meeting zuin non formal meeting informal meeting CBI na ZPM in chui na thelu nge achula ni hitia anlo invo sei to chu hetia MNF le congress in an thelu ta ka chuan aruling party ta ni chuan ti ve lo mai ni se in PAC chuan arel ta ke ni po min hriat tir ta ani ti chuan PAC chuan MNF chuan an submit dan an kha submit se ZPM ni kal tlang kan tumani Chief Vigilance Officer Chief Secretary ne na CBI direct thelu ngam lovin an thu thelu po kan lo khet dan chuan detail reports detail information po omwak manglo thu tuang kam thu lon ba ngai ve mai kha an thelu ni in kan sia MNF ina an thelu ti kan set kha chuan ZPM lam chu thelu turun ka import sei na sa khopa phur po kan phur ani amaro chu congress kema party lo pa ngai do zo te po han tila anni khan CBI ni Mizoram direct in an thelu ta ti kan set khan hoi maya a consent petura lo in ready saring ZPM party tan chon thok hoi na tham kha ani re ngani chuwang chon he thu in chuwa CBI ne na thelu an tia hi chon MNF chu an tel ve pon kan khechi alawani chu ZPM dinna alawni ta media chairman kanina angin thelu ngai tura inbot sai kania PAC in congress in direct CBI unit Mizoram an thelu ta ka wangin danin akonga zo anga ZPM chuan consent apinge yang ti kha kanin hna anita ani ti chuan he thu in chu chung changa hian MNF ku nau te hian abis takin ZPM sarkar hi social impact assessment chung changa dan dik lo ti angin min pu ani
January ni somni sang hi somni pathum khan border outpost BOP within Mami district by the BSF under the Ministry of Home Affairs Government of India in a construction of border outpost ati na turatan hian January ni somni sang hi somni pathum khan social impact assessment exemption hi anlo pe ni tin Tui Pui D bridge by the BRTF under the Ministry of Defence Government of India for maintenance of national security along the Indo-Myanmar international border atan po hian social impact exemption hi anlo peto ani hei hi chu thil pani kan han chui chu kan han chu thui tur chu mai kha ani tin press conference kan ko ma sak po khan document atamlu tuka soivek sena ni lo media tan po nin omanga khiat vek sena ni lo ade te inkal thenna sa sia kan tia amor su thil pakhat chau hi kan ta chu du omani heta hian September ni som ni paruk sang hi som pakwa chu tu te sarkar lai nge kan se ome balai lai saka deputy commissioner Aizawl district chuan senior officer in charge administration headquarter Eastern Air Command Indian Air Force Nonglir Silonga land acquisition outright purchase of land for rising Indian Air Force station in the state of Mizoram ti lekha athelwa hian land kuiram le sipiram hi GPS banga enfel vector coordinate ti fel vector ania encumbrance tite no litigation kan tiang chi soi boy theile har san na omlo chu tiang chu engma omlo ga nia ti in IAF lama hian alo zu then to tin helai ram hi anram lak tur pani te hi barren land khai chin na po ni lo ram man chang kai lo environment clearance po ngai lo at amun na cheng te rehabilitation po engma ngai lo clear for land acquisition ti tura engma har san om lo ti in senior officer in charge administration a hian deputy commissioner khan September ni somni paruk sang ni som pakwa khat alo zu thlen dei to ani hemi chung chang hi leng pui te po media lamin zutlo in khulai ram te po an zu fanga kan lo bu ve veka heng lekha te po hi kan thon tha hial to ni sang ni som pakwa September ni somni paruk khan khang lai ram zong zong kha boina omlo engin felvek environmental clearance po omlo ami cheng te tan po rehabilitation po ngai lo ti in sarkar ma sa khan engin alo pe felvek to ani chu tiang chu thil om dan ani ya hemi chung chang a hian ZPM chuan zoram mi pui tele ZPM supporter te lo tong trai pui thin te ne na cha du kan ne ya ZPM hi kan dik na le kan na tho that puan zar la ma hian kan chak utuk lo abi takin MNA le congress te rei tak lo sarkar to man em mai thil dik lo po dik ana soi thiam thu por ko leng propaganda thiam em mai atak tak piwak ngai lo mi pui te oi tok vela thil soi thiam an nia wangin an thu che vel le an thu chai vel thil an ron aw pui hi lo oi masalo turin kan ngen ani ZPM chan tu kan social media workers te chu po chuan ZPM information center changa thudi ron chuak tur hi lo chang thin ula kan duwa chu wang chuan hetianga kan rama ram hal ti te ram ho ti te scam ti te hetiang boru ka lo om hian ZPM party chuan dan ang takin chui chuani sela he ram in ho ti na chung chang a hian dan dik lo taka man chang ei sarkar bum te mi pui bum te document lem lo siam te chu tiang an omani chuan dap chua veka an phu to anga semna an hu hi kan duwa tuma ZPM chuan ngai na thiam la them mi lo se ti hi kan du ani he thila hian India na to thelo alo om po ni mai theya ka soi dong khan eng po lo ni se ZPM chuan CBI thelu turin document kan pe vek to voila hian abi takin congress ina an chui complain an thelu hi
chak taka CBI na take up thenan CBI inquiry te ala anga ati tura ron tianga Mizoram sarkar consent aron deal ani chuan aron di an ron deal nei po kan be seya chuti anga thila local fu taloni palpon ZPM chu enti khuna po che chok turin kan in pe renga he thila pe hi chuan mi pui in hian na CBI a hian engma thelu tak tak theni lo complain thelu po a harlu tu anti chu Congress unauten osam taka thelu theni ti anon lan tir po hi Congress party chu po hian lom thu kan se ni khati chin kha ni pop te se kan lom anh ấy lên tập xây về sức là em này phải là CVO Chief Vigilance Officer thể đủ chúng trang han để hệ thi là hiện involve nia anh này anh rin theo mi quý nol quý in rin theo tôi làm sọc sọt chân Central Service khi anh tên này IAF tôi là in Mizoram Sarkar hiện consent special consent anh muốn bảo peta sẽ là Central Service hậu tan han consent alopek ke ngot thei lawa prosecution sanction hi central lama an din le tho CBI hen ngai do na chon cho he thil hi koi kwal le ingam sia proper lo view choni san lo ti thei thowa amar cho he aya straight zo ka kal thei dani omreng ni chumi chu ke ni chun director CBI ya hi online in thelu thea hi nimin lam pangkhang kan pei fer to online na thelu don hen 25 MB chin hi upload thea complain kha chu phek som pole panga hi 23 MB ya kan siama chu tiang thap chu kain bo sai ni chumi ni lai chon in tiang khanin thu thelu tur thom kan hriat lo laia a nuwa rin lo dewin nimin pia kan thelu tu thu voin nia ni ru ka thelu tu thu than ta kan anin tlan siak le ka thut sia tiang kha lo ni ta ga chuanin kan ho tu ten party lampang ho tu ten nei tuanan mga hei chu tiangan ti sup ta ga chuanin ke ni ro chuanin theyang tokin chui ani thei ngei nan hian ma lo lak pui la ti kha thutlong na ron nei ta ga chuan theru lo tuin tiang kha thutlong na ga siam ve thunga MNF lampang representation ka muwa ta khanin CVO kan Chief Vigilance Officer khan ma lo la don point seng tingen in okatia documents engma an representation support nana documents poimo engma thil telan nei lo affect and figure a khoi lai kang e chui tu nen ti kha kan Chief Vigilance Officer hian collect mai turin an ti nge ni complain le ran kai chu tan kan annex ka ni documents jong jong po diklo om em hei ro chui ro kan tia chung chu engma tilawa eng tingin nge Chief Vigilance Officer hian kan sia sian ma lak dom kan selawa a process chu amuang mai thei lo heng zong zong hi collect le vectorian ati don nge preliminary inquiry te pon kalanga chu po chu CBI a hian ti kher rule lo ti phechon ta state agency oma tin kan Chief Vigilance hian kan Mizoram Sarkar na thok te chunga vigilance na ka chu thok ni ta ta IAF ka chon thu nei na anei phalo thim chima he thil hi enga matia gameplay na mai ang te pok an tia amar chu man lo la towa thei to pin party ang pon sarkar po party ang in ma kan lo lak pinga sarkar po a chetura kan ngaya kan chief minister pelin hulo sei to thinangin tianga prosecution sanction deal na omani pot chuan engma I helawin kan legal department na kan secretary payton sei pui ta siam hun sul pom hak lawin ati deu khera thina na chu tiang chonin nge prosecution sanction kha chuan on deal chu thalna lo pe ngal mai don ani ti kha kan sei du ani ale thil pakhat kan sei bel lokanga hetianga thuin chu alom ta ka chuan aram lak le ti zong zong chu helai po document karon tar lang to hemi document hi 26 September 2019 kha ZPM kan sarkar ve du hian heng aram lak dana thil fello MNF nu ma porlu tu ka hi kaltlang zui pui zel ngam chi ani loveti in mi pui ma puang zar taila MNF ta chon van pui chi ma dir ngotang kho hoina tur po om lawang aza thak khopang amaro chu revenue department chuan uluk takat enin
right to fair compensation Act 2013 huaya dan ang takaram lak dan acquisition dan zom thei dan zongin Ministry of Defence in Helaya Air Defence to aloma mo zia enchungin MNF no ma por puang chok du ni lovin him takin tu na hian outright sale outright purchase te po kan ti thin kha helai in hian na pon MNF un out hian outright purchase te chu atopa len acquisition atop be thulo man tia keini chanchan ve thu chu namta na martar nam party intingat ten kumnga chunga anlo indorna enga tinge nam himna le ram himna pakhat ma an indorna correspondent a khan soilang lova anlo indor theile ti kha an mani kan zona nia G71G ti te an soi cham chi ya vote an du nai to le an soi langsar kha ni ma amaro chu la ram ta na thi pe mo lu tu ka an soi lang lo le eni ZPM sarkar ro chuan kan ram himna dan ang taka zo atu zia mangin kan communicate hala chu tiang chu tu na hian oi tok thuk lu tuk lo turin dan ang takin IAF ne ram ho tir chu tiang tur chuan kan sir thuk thei ta zo ka ni ti hi ania MNF po hian ZPM party chu hian lom thu soi mo turan ni zo kin ka fia tuna cheu pakhata hian ni som sari chunga ti fel thi ani to nam ni ni som sari chung le kan ti fel ni ti hi zo na rom fo ni ta kha MNF ina press conference an ko puro ki statement ani ya puro ki statement be sami ron zo ga ki pakhat to kan sei bel version si manga MNF hian ni som sari hi iting en chud le ka tia tam khat kunga chung kha ni som sari an chud tel lo nge ni ma MNF bok ni som sari hi zo le ka duwa kunga chung kha ni som sari a thin lo an ti nge ka soi dong khan a chi an kui an phuna tu an pe a amina an lo don chi a chu tiang kho pathui chu an min man la to chu wa chu ni som sari han ti te chu bul ba we lo ania tin mania press conference a khan pularo ki ma bok khan ZPM ni Assam Rifle rampo an office ta na it ko ram it ti te kha a soi langa me ni nga sang hi som hi panga a advisory committee on lamol kan thut na sak ber khan chief minister a chera hele lamol ram chu mizoram ta ani ta ka wangin mizoram ku ta omani ta ang tinge kan man don helai zodin kuala presbyterian ram phei hi chu presbyterian ta tu ni ma ya ka ya sin ei chu ko han ne na alu lei tu ka ngai tin siamin hui arum tanani amaro chu NGO CC lam khan in sarkar ma dei to khan Assam Rifle ram hi la le ta ni chon ni man ne na mo pol ne na mo tu ne na ma ale tu ni lo tin ba kan lo la to an ti awangin chief minister du dan to kha khami tum khan atlang ta lo chawni kha kan soi ho la khan phulo lo ki ma ex revenue minister hi kha soi ho na rum chu wa khan ong ve nge chu tiang thil ka chiang tak tu zo kina ale ta linga do chiang lu tu mi pui kai khoi so thei tu chianga SB te ma eng mo la soyan chi hi voi na hian ka in bot sei na pi lam mani se an press conference be sam in zo wang khan kan chang am do ni chu FIR body lai kha poite in CVO hena MNF ina FIR an thelu iti mai teng FIR kan han te complain ti taila han le kha thelu ni minami ka kan lo mu karinga document annex aka eng maum lo furnish tur khan CVO khan requisition siam le dong ye lam chu kan ba khelo ta te ke ni na FIR body kan han siam le supporting document kan han khil tela hi chuan tek som ko pagani ta vai hian FIR forwarding ai mi complain body hi ale kha a forwarding iti mai la mi a complain le body hi tek som pani ni ta ne heta hian soi thata chara annex sara khat hian chumi khambi lai chu bi annex sara chuan da ni ti kha a thata zel ani kha CVO hena MNF party tenan thelwa kha chon a lawa thil ti tak le ti tak lo de chu a mele lai kha